thaw record u Giuliano Simeone, Diego Simeone, Nico Paz, bat u Pablo Paz, haka FIFA World Cup nakamta kari Argentina. Kub blaya piki parlo, kibistana bersengap yakari ka kubu sport hakari ka channel. But what nom klet parlo, ban subscribe yakari ka channel lada pidang tmai. Ki rangle kai football kibadang syuki nakari Argentina. Kata u Giuliano Simeone bat u Nico Paz kinsa thaw haka history ka patmai haka kanun yale kai jongkari Argentina haka ka FIFA World Cup jong bata usnem arjar apun rew kine ki arngut kidai ki kun jong u Diego Simeone bat u Pablo Paz kibrai ki rangle kai football kiba menshua nakari Argentina kibalayo ban yale kai haka FIFA World Cup. Kumta kane kala penlong yakini ki arngur kirang lekai bantau haka history namar ki kpa jongki kata u Diego Simeone pat u Pablo Paz kilong ki parlok haka kanun yalekai football jongkari Argentina haka FIFA World Cup jong snap khandai spa khandai popra haka bakila shajit ha ukush jongkari Argentina u Daniel Paz serila kumta u Giuliano Simeone pat Nico Paz kinlong ru kirang lekai ki ban nyngkong haka history jongka kanu lekai jongkari Argentina kibadai ki khun jongkirang lekai kibala long parlok haka World Cup batkari Argentina hausnem khat khandai spa khandai popra kumtaru kine ki arngut kirang lekai football kibadang ki nakari Argentina kata u Giuliano Simeone bat Nico Paz kumbalong lem ki pa jongki hausnem khandai spa khandai popra makiru kinsalong si parlok nakam takari Argentina hakane ka FIFA World Cup jong ta usnem arjar arpon rew ka Argentina Football Association lane ka AFA hakane ka tayaw kala deban penbena yaki kerteng jong ki arpon rungut ki players ki bansa isimbenta hakane ka FIFA World Cup jong ta usnem arjar arpon rew ki arpon rungut ki players jong kari Argentina hakaba ka AFA kala deban shajit nakmenta ban simbenta hakane ka World Cup kilong kine ki goalkeepers u Emiliano Martinez naka club Aston Villa, u Geronimo Rulli naka club Marseille, u Juan Musso naka club Atletico Madrid. Ki defenders Leonardo Balerdi naka club Marseille, Nicolas Tagliafico naka club Lyon, Gonzalo Montiel naka club River Plate, Lisandro Martinez naka club Manchester United, Christian Romero naka club Tottenham Hotspur, Nicolas Otamendi naka club Benfica, Facundo Medina naka club Marseille, Nahuel Molina naka club Atletico Madrid. Ki midfielders Leandro Paredes naka club Boca Juniors, Rodrigo De Paul naka club Inter Miami, Valentin Barco naka club Strasbourg, Giovanni Lo Celso naka club Real Betis, Ezequiel Palacios naka club Bayer Leverkusen, Enzo Fernandez naka club Chelsea, Alexis McAllister naka club Liverpool. Ki forwards u Julian Alvarez naka club Atletico Madrid, Lionel Messi naka club Inter Miami, Nicolas Gonzalez naka club Atletico Madrid, Thiago Almada naka club Atletico Madrid, u Giuliano Simeone naka club Atletico Madrid, Nico Paz naka club Como, Jose Manuel Lopez naka club Palmeiras, Lautaro Martinez naka club Inter Milan. Kine kidai ki kerteng jongki arpun ringut ki players kiba ka AFA kala shajit nakamta ban shimbenta hakane ka FIFA World Cup jongta usnem arjar arpun riu nakamta ka Argentina National Football Team. Te parlok lada pisautnat yakne ka video sngoba ban like share but subscribe lada pidang temai hakne ka channel but tangre ka kubor ngangai plus sngotu ngin second du hakwe pat ka video kublei shibon.